Good Friday, LUNGLEANC, KAMLÍAM, Mârina Hauhnar. Khua thianghlim ka vana arpui tia po chhum a lova. Israel te khopui Jerusalem ko thler khurum rumle ni sen sarang zet nuaya chuan mi pui an pung khoma an zihut hut mai. Chung mi te chu sarkar la kalung oi lova nuara mi pui nun phung tikhai la ka ben huai hot an ni lo. Mani ma khosia la mui mer be seya thleng tor zuana contract le na chuang tlai be se ruling party minister varanda in hor khawm la an ni hek lo. Reilo te chaular tur idol le icon zai lotling hom muaka zurim nam huam huamalo pung khoma au por an ni mi alo nia. Election dona ram Hmangaihna mai thing korvua an sarkar nuam mi puite min nam nula min nuai chiale mai tur politician te in soithiam thur na ngai thatura party office chevela pung khom la an ni heklo engdang ni lovin Nazareth khochuak tlangwal pakhat mystery fapa Palestina ramdung lewang suar tuana mire thele chan hai te khongai tu pharte ti thianghlim middel te mittivara ram huai mante no chua saka Lazareth hi to nililai thana om to po kai thole tu nat natin re tidam tu kha an mana ram op tu pilatama an hruai muchak le thiam lo chantir tura pung khom an nizok asin karmasa loka hosana tia dang kher don au vak te po khan kheng bedro ti in orol top chuin an au thang hul mai nia ani chu an mana a thui hruai ho te po mani sahim na zong in an tlan bo zawa tran pui tu mel reng a reng anom talo thiam lo an chantira an kheng bet don ta ama khen be na tur cross an putira atlu thlep no pa tui fin riat te siam tu chu tui halin ruma nat natidam tu kha nat natin reng tidam tu kha mani in tidam thei lovina chawa akut pharo pui chunga leilunga in her mup line leilung siam tu chu leilunga anzalasin nun na thianghlim siam tu chu akhopui Jerusalema andulo ente atur na so avana em mun khohar Zion kulpon lama an hnol liam ta chapo na tlang sang atanga mi te chungtlak chu ne na anilo ti asia Hmangaihna luang liam chu atlom ralta ani nang le kei kandam ve na turin thiam thu sei turin na aka ang theimol lo ani tunge rethiam thei ngayang le lalberle vanro rel tu chu thingan chedonga an kheng bet ani karon thei ngil long che kalali su Kalvari lam kalo hoina nge lalpa ituar na le itlom na chanchin hi min thil non fo wang che kadam chung zonga voi khat ma kaphat san ngai to lo nan che katrian du tak he Good Friday hi I mangai Chhandamtu tur na sereng chungin thin lung thar ngai tu na thar le inun lo chapo to po atlom ral na le dam lai fam changa ising nu ni William na ni atan du sak na sang berkalan che a Hmangaihna wanga mittuinen iman kadu sak che ni chuan inuna lim namak takle thamon na re thei ngai lo apedon si che ani lalpan malsom chero se
Mayon khopui chung so an thlir teu mi pui chiar sen lovan pung kho nun na thianghlim siam tu kalung lai dem tu achu thingan chedom ma hreom tin reng tuar turin an kalpui ta ka thei gilo ang chenal pa ka ta ni tuar na le i thisen luang chuak zong te misual mo ral mai tur hi min tlan chuakin min lo chandam ta si nun na pe a mit hi te kai thawnthu mangai kuta kuang kwa tu le annat na te tidam maan sual te ngaidam tu chu mun khor zai on kul pon lam anu chain an kal santa ente atuar na so avana soi lei thei lo freom na te tuarin arum tran pui tu tu rengan om silo van le kovel in rem nana thisen chulan in na fam ta ka thei gilo ang chelal pa ka ta ni tuar na le i thisen luang chuak zong te kay misual mo ral may tur hi min tlan chuakin min lo chandam ta si ka thei na tlem ma se karon zui the email duom katan mualna muturin Kalvari cross kiang a tring tree chungin karon auche o ka chandam tu ka sualte min ngai damang che ka thei gilo chelal pa ka ta ni tuar na le i thisen luang chuak zong te kay misual bo ral mai tur hi min tlan chuakin min lo chandam ta si